Dobar dan ljudi, danas ću vam pokazati kako hakovati štap na Polev-Touru. I možete samo igrati na turnirima, na mečevima ne možete. Pa to bi bilo to, sad možemo da počnemo. Prvo uđite na Polev-Touru. Evo, samo nas uđite i uzete Cheat Engine i samo saveujete plugin, idete Enable Speed Hack, stavite speed na 0.0, idete Apply, kucate ovako String i kucate QE, Bambu, idete First Scan i ovako će vam izbaciti QE Bambu. I samo ovdje Change Record, Value i stavite željeni štap. Ja ću staviti Omega, ok, i ubrzate vreme na 1. Idete Apply i minimizujete i idete u kupovinu za štapove, idete kupljeno i kao što vidite ljudi, evo ga Omega štap. I što se tiče ovog klipa, to je bilo to za danas. Like, subscribe, vidimo se, čao.